nongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Reka dutangirire muri Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikabitubwira ko Serie A Covid rwose yamaze kuba cauchemar. Akaba rero ikipe ya Genoa mu gihugu cy'Ubutaliyani ikaba yamaze kugira abakinnyi n'abatoza na staff bose abantu bageze ku 14 bamaze rero kuba positive kuri coronavirus Covid-19. Akaba rero aba bantu 14 banduye rero ikipe ya Genoa ifite, ikaba Napoli yagize ubwoba kuko Napoli yakinye nabo ku wa gatandatu, igihe Napoli yabatsindaga ibitego 3-0, ari nako bishobora gusibya match yo muri weekend Napoli na Juve ndetse na Genoa na Torino. Abataliyani bafite ubwoba cyane na afere gukurikirana cyane. Corriere dello Sport kandi ikabigaruka itubwira ko ikipe ya Juventus yiteguye gutanga offer ya $50 z'amayero kuri Federico Chiesa, umuwinga ukomeye cyane w'Umutaliyani ukina ikipe ya Fiorentina. Twesheje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyatubwira yuko Depay ari we nimero 9 Ronald Koeman ari gushaka. Akaba rero umutoza w'ikipe ya Barcelona arashaka indi solution muri attaque kabisa yajya akoresha, rero akaba ari gushaka Memphis Depay na afere gukurikirana nayo, hasigaye iminsi 6 Mercato igafunga. Sport kandi ikatubwira ku matransfer y'ikipe ya Barcelona, tubwiye ko Sergio Dest igisigaye gusa no kwishyura, hanyuma FC Porto ikaba iri kugerageza kureba ko yabona ikipe yigiye umusore w'ikipe ya Barcelona, anako kandi Barcelona ngo yitegura gutanga offre kuri Eric Garcia w'ikipe ya Manchester City. Mundo Deportivo ikaba yo yaje tubwira ati uku niko twasinyishije Ansu Fati. Akaba rero bagarutse kuri histoire y'ukuntu Mpeti yaje ajya ahitwa Herrera, hanyuma ako gakipe akavamo Sevilla iramufata mu 2012 rero niho bamukuye mu ikipe ya Sevilla. Rero ari transfer isunitswe cyane na Albert Puigi, aka rero ari we waje kuba afasha ikipe ya Barcelona kugira ngo ibone uyu muvandimwe Ansu Fati. Bamurwanaga icyo gihe n'amakipe menshi cyane, ariko Madrid niyo basunikiye hanze, nyine niyo banigambaho, nawe urabibona ahangaha. Mundo Deportivo ikabitubwira kuri transfer za Barcelona, itubwira ko kubijyanye na Dest igisigaye igiciro bamaze kucyumvikaho $20 z'amayero, ahubwo uburyo bwo kuyishyura ama metode yo kuyishyura muri niyo Barcelona iri kumvikana n'ikipe ya Ajax Amsterdam. Mu gihe kandi Mundo Deportivo itubwira yuko bashaka kuzamura ku giciro cya Eric Garcia, bari gushaka umukoreramo mu ikipe ya Manchester City, kuko City mirabaka $30 z'amayero mu gihe bo batangaga 18, ariko ngo bagiye kuzamura bazigeze kuri 20. Bafite icyizere ko Man City izemera ayo mafaranga. Marca ikabigaruka kuri Federico Valverde rero umunyayirigwe, akaba ari ugomba gusimbura Toni Kroos wavunitse mu ikipe ya Madrid, ni ugomba guhita ufata umwanya we. Anako kandi ase itubwira ko iyi La Liga iryoshye cyane, rero yamaze kuva kuri iyi forume yabo ya bipolaire, no kuvuga ngo ni Barcelona na Real Madrid. Akaba ngo yamaze kuba amakipe anarwana igikombe cya championnat muri uyu mwaka, akaba rero ari Atletico Madrid na Sevilla ziyongereye kuri Barcelona na Real Madrid, ngo niyo makipe ane azahanganira iki gikombe. Ikinyamakuru kandi cyatubwira ko ikipe ya Madrid iri kwitegura kumva amakipe offer bari gutanga muri iminsi 6 isigaye, hanyuma bakabatiza Jovic. Akaba rero ikipe ya AS Roma ku kinyamakuru kibivuga, akaba ariyo kipe iri imbere cyane y'ayandi, na Inter de Milan ishakaga kuba yamutira afera Suive. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba kitubwira yuko Neymar ashobora kuba agiye kujya hanze igihe kirekire, Paris Saint-Germain igiye kumubura. Akaba rero uyu mugabo yaragize ikibazo kuba bahuraga n'ikipe ya Reims bayitsinda ibitego 2-0. Neymar rero akaba yaragize ikibazo cy'amamiskre ndetse n'ikibazo cy'imfundiko. Uyu nguyu ngashobora kujya hanze igihe kirekire, shobora kuba na Brazil itari bumubone rwose muri uku kwezi kwa 10. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, The Eye Sport ikabitubwira yuko Jota yatangiye anacecekesha abafana b'ikipe ya Arsenal. Ni Liverpool atsindaga ibitego 3-1 rero ivuye inyuma. Lacazette rero babanje igitego, ariko Mane, Robertson ndetse na Diego Jota akarebo baje kuba batsindira ikipe ya Liverpool. The Guardian ikavuga ati Robertson yihoreye ati kuri Arsenal bava inyuma. Anako kandi cy'abakuru The Times kitubwira ko Sadio Mane yarokotse ahabwa ikarita y'umuhondo aza no gutsinda igitego, akaba rero babonye intsinzi nziza, ariko ikinyamakuru kitubwira ko yateye inkokora Kirantini yagombye kuba yabonye ikarita y'umutuku. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku magambo rero yateranywe na Roy Keane ndetse na Jurgen Klopp rero kuri studio za Sky Sport, ubwo Roy Keane yavugaga ko ikipe ya Liverpool yari sloppy kabisa muri iriya game, ngo yageze aho ngaho hagati y'ikagicika intege kaba KRS ikabura organization, ikaba ari ikipe iraho igwirirana. Aka rero yavuze ati bagize sloppy performance, ariko Klopp yaramuhitanye kabisa, amuga ati umuntu avuga ibyo ngibyo yarasaze. Klopp yaramuhitanye.
Twekeje ku matransferi ya Demel, ikinyamakuru cyatubwira yuko Leicester City igiye gutanga miliyoni 37 z'amapaundi rero kuri James Tokwiski ikipe ya Burnley, nyuma yuko ibaye frustré kabisa ikipe ya Saint-Etienne yabananije kuri Wesley Fofana, anako kandi ubwo bagiye guhita bazamura rero ni bid ya kabiri rero batanze mu ikipe ya Burnley dore ko batanze miliyoni 30, hanyuma ikipe ya Burnley irazanga. Leicester City kandi iracyari kuri Jonathan Tah ikipe ya Leverkusen n'imwe byanze bya James Tokwiski, hanyuma kandi nibikomeza no kwanga irajya kuri Steve Cook w'ikipe ya AFC Bournemouth, nibinanga iri afite alternative yo kujya kuri Skodan n'ikipe ya Crystal Palace, dore ko binavuga yuko yamaze no gutanga offer ya miliyoni 8 z'amapaundi kuri uyu mu defenseur w'ikipe ya Nottingham Forest witwa John. Sheffield United bikavuga ko yamaze gutanga offer ya miliyoni 17 z'amapaundi ku ikipe ya Liverpool kuri rutayizamu ya mu Brewster, ariko baramurwanira n'ikipe ya Crystal Palace, anako kandi Palace yo niramukina mubuze irahiterekeza amaso rero kuri Odson Edward rutayizamu w'ikipe ya Celtic kuri miliyoni 40 z'amapaundi nizo Celtic iri gushaka. Liverpool umuzamu wabo Loris Karius akamaze kwerekeza mu ikipe ya New Berlin. Burnley iracyari gushaka Harry Wilson w'ikipe ya Liverpool ndetse na Marco Grigic akaba ashakishwa cyane ikipe ya Borussia Mönchengladbach, mu gihe kandi Liverpool igitegereje kureba ikipe yaza kugura Divock Origi ndetse na Xherdan Shaqiri, anako kandi ikipe ya Liverpool iri gushaka rero umusore mu defenseur w'ikipe ya Motherwell witwa Sam Campbell, akaba uyu musore imyaka 16 rero bari kumushaka bamurwanira n'ikipe ya Leeds. Bayern Munich ikaba ifite umusore witwa Michel Cuisance w'umufaransa, akaba rero ari gushaka kurana n'ikipe ya Leeds, miliyoni 18 z'amapaundi akaba bivuga ko yamutangwaho, anako kandi Manchester United igishobora kuba iri hafi kurekura Andreas Pereira yikiza mu ikipe ya Lazio Roma, anako kandi ikipe ya Southampton iri gutira ikipe ya Tottenham Hotspur Ryan Sessegnon, anako Tottenham Hotspur rero umudefenseur wabo witwa Yohan Forest akari gushakishwa cyane ikipe ya Valencia, mu gihe Watford yamaze kurekura Roberto Pereira yikiza mu ikipe ya Udinese. Everton ndetse na Fulham bakaba bari kubaza ikipe ya Norwich kubijyanye na Ben Godfrey, mu gihe Fulham yamaze kubura Maron Santos kabisa, akaba yaraje kura medical mu ikipe ya Fulham arangije arayitsindwa muri iyi weekend. Reka tusoze muri Daily Mail inatubwira yuko UEFA yamaze kuzamura amatariki, ikaba rero kuri ngubu group stage zatangira gukinwa muri uku kwezi kwa 10, hanyuma zizagenda zisozwe kuri 28 z'ukwezi kwa mbere, akaba rero ariho bashyizeho iyi mikino igomba kuba irangiye yaba muri Europa League ndetse na Champions League. Akazi karahari birateye ubwoba, ni hatari amakipe agiye gukina match nyinshi. Lazami umunsi mwiza cyane rero Imana ibarinde.